पाउचेदी युम्फप ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी मुटख्रबा स्कूल की कैंपस ता sajillamba yum miyamna Thugaikhre थौबाल पुलिस स्टेशन की ममांगदा मीटर चानीरोम चलगा लैबा मुटख्रबा स्टैंडर्ड इंग्लिश हाई स्कूल की कैंपस ता स्कूल असि की प्रिंसिपल ओरंबा मियोय अमना लाना युम साजिले हाइबगी वहौदा ngasi अयुक थौबाल अचोबगी मियामना नौना सागलकपा बिल्डिंग सिंग Thugaikhre थौदोक थौफमदगी फंगबा पाउगी मतुंग इन्ना हाइरिबा स्कूल असि मतम सांगना फंक्शन तौरक्तबदगी मणिपुर लेगाकना हौकिबा कुमजा लिसिंग अनि तरागा मरिदा रिकग्निशन का खरबा स्कूल नि हाइरे हाना मणिपुर लेगा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ना स्टैंडर्ड इंग्लिश हाई स्कूल की मिंगदा अलॉटमेंट बिरंबा स्कूल असि के रिकग्निशन का खरबा मतुंगदा स्कूल असि की गवर्निंग बॉडी की सेक्रेटरी कम प्रिंसिपल ओरिबा हंदक लाइकिद्रबा लाइश्रम धनजोइदा मागी मिंगदा नामा ओनसिलंबदगी थौबाल लेगाई की मरिगी अपुनबा लुप अमा ओरिबा थौबाल अपुनबा लुप ना मणिपुर लेगाकता अलॉटमेंट ऑर्डर असि काकपिरगा हाइरिबा मफम असि लेगाई की डेवलपमेंट साइट अमा ओइना थंबिना बतक्सिनदुना लाखिबने हाइरिबा स्कूल कैंपस दा युम साजिलकलिबा असिगी मतंगदा नकल अनि की मरक्ता पामदबा थौदोक थोलकपा याय हाइदुना एसडीओ थौबाल की एन इनाउजाना हौकिबा डिसेंबर 13 दा मफम असिदा नकल अनिमकी मी संगदना बसी आरपीसी 144 की मखादा अथिंगबा थमकिबने अदुबा हाइरिबा अथिंगबा अदु युम सारिबा मियोय असिगी उकिलना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज थौबाल दा ककपिनाबा हाइजरकबदगी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज थौबाल ना हौकिबा डिसेंबर 13 ऑर्डर अदु स्टे तौखिबने अदुगा मरक असिदा मखाताना बिल्डिंग छाबगी थबक मखा चथरकबदगी ngasi ayuk masing yamlaba thawal achobagi miyoising sangkhelaktuna building adu thugaibagi thabak sathagibane Panbayabadi hairiba lam asigi matangda school asigi principal oramba laisram dhanajoinda High Court of Manipur da school gi lam asi mahakna premium thiduna lakhibane masigi ownership asi mahakna oifam thogi aiduna case ama tharakpadagi thawal apunba lupka case ama su songnaribane थौबाल अपुनबा लुप की माइकैदगेसु लम असिगी मतंगदा हाई कोर्ट केस लैरिबनिना लना युम साबगी थबक लेपियु हाइदुना लाखिबने अदुबा मखोइना वाफम असि तासिन उसिनदना युम साबगी थबक मखा ताना सथरकपदगी ngasiगी मिफम असि यौरकपनि हाइरे ngasiगी फिबम असि यौरकपनि हाइरे अतोप पाउ अमदना बिहार दा जनवरी दगी सेप्टेम्बर मनुंगदा नुंगतिगी रेफ नत्रगना गैंग रेप की थौदोक मरी थोकी डेटा कुमजा लिसिंग अनी कुन की जनवरी दगी सेप्टेम्बर फाउबदा बिहार दा नुमित खुदिंग के रेप नत्रगना गैंग रेप की केस मरी रिकॉर्ड तौखे स्टेट असि की पुलिस डिस्ट्रिक्ट निफुगा हमदोइदा लैरिबा पुलिस स्टेशन सिंग पुन्ना असिगुंबा केस लिसिंग अमगा सामा सुपना तरुक रजिस्टर तौखि हाइना पुलिस डिपार्टमेंट की सोर्सिंग दा फंगदोखरे एजेंसी ना फंगबा डेटा की मतुंग इना हौकिबा जुनदा केस सामा यांखै थोय जुलाई दा केस सामा निफुगा मापन अमसोंग अगस्त केस ता सामा कुंथ्रा मापन लैखे जनवरी दा केस मरफुगा निपान रजिस्टर तौखे फेब्रुआरी दा केस सामा सुकना मंगा मार्च दा सामा कुनगा मापन अप्रैल दा मरफुगा निथोय मे दा सामा कुन अमसोंग सेप्टेम्बर दा सामा निफुगा निथोय रजिस्टर तौखे रेप अमसोंग गैंग रेप की थौदोकसिंग दा नतना नुपीसिंग दा नतै चादबा मौंग दा लकनबा मोलेस्ट तौबा नत्रगना ब्लैकमेल सिंग की केस तारेchu बिहार की तोंगा तोंगा पुलिस स्टेशन सिंग दा अरेस्ट तौखे त्रिपुरा की इंडो बांग्ला ngamkhai paringda security force na jamlaba Ganja Pambising Security manghankhre त्रिपुरा के सिपा हिजला डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान मफम सिंह स्टेट पुलिस अमसोंग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ना पुन्ना रेचिंग सथदुना लुपा क्रोर अमरमगी ओइगदबा गंजा पंबिसिंग यांथतुना मanghankhre हाइना पुलिस ना ngasi फंगदोखरे सिपा हिजला डिस्ट्रिक्ट असि अगरतला दगी किलोमीटर 25 रोम लापना इंडो बांग्लादेश ngamkhai paringda लेबने Pamising da wanganglatuना सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर बानिक डीपी प्लब दास ना हाइखे अकंगनबा पाउ फंगबदगी औकिबा इराइदा पुलिस अमसुंग BSF ना सिपा हिजला डिस्ट्रिक्ट की सोनामुरा सब डिवीजन की मनुंग चना लेबा मार्टिनगर कलाम चोरा घाटीगिरा बोक्सा नगर अमसुंग अतोपा खोन खरदा अपन बर्डे चिंग चथके रेचिंग अदुगी मनुंग दा हरिबा मफम सिंग अदुदा थारंबा लुपा क्रोर अमरोंगी ओइगदबा गंजा पंबी लाकानी हेना जानथातिकी हाइना भागना फंगदोखे SDPO na haiki घाटी गिरा खुन मनाक्तदी गंजा थाबकी थबक तौरिबा खुंजा कंबु अमना सिक्योरिटी फोर्सिंग अटैक तौरखे अदुबो सिक्योरिटी पर्सन सिंग लाठी चार्ज तौदुना अमसुंग टियर गैस सेल सिंग कापतुना खुंजा सिंग तु तनखाइखि हाइना मांगना फंगदोखे यांथतलाबा गंजा पांबिसिंग अदु मै थादोक्तुना मanghankhre आइबा वाफमसु SDPO ना थमके पनबा याबदी हौकिबा लिसिंग अनि तरागानि पांदा BJP IPFT alliance na government सेंखिबगी मतुंगदगी त्रिपुरा दा गंजा फागतपगी चांग हेंगलगलिबने नागालंबरोम दा BJP की अहुंग प्रोपेगेंडा की मतम लोयरकलबनी ओक्रम इबोबे
BJP da luchingba NDA lenga ki aroiba matam laklabani makhoi gi ahongba propaganda gi matam loiraklabani lakadori pambikal sing asida Congress party na mai paknaba khongpham semlase aina Congress legislature party gi luchingba amadi opposition luchingba o ibobina phangdokre Impal gi Congress office da pangthokpa nauna MPCC ki president oina hablakraba Govindas konthokjamga loinana party gi MLA sing hana gi minister sing hana gi MP sing hana gi MLA sing MPCC ki office bearer sing PCC amadi co-opted PCC member sing frontal amadi sales sing amadi DC sigi president sing ki oiba apunba mifam da o ibu ina wafam asi phangdoki bane magna hai politics tawriba aikoi asi power pairabasu miyam gi thabak tawgada ba thawmi sing ne party as a system amagi makhada satpana hanne leiramba team amana satki khani anauba amamuk lakane party gi hai kamana lorokpa phirep adu ngangna satpata bane party gi organization gi thabak ta ohong ba lakliba asi ate state sing dasu tawri bane Manipur khaktagi nate hanagi satkraba president amadi anauba president ga munna putna khusamna duna party asi hena mapangal kananaba khona batai lengak asida constructive opposition gi thawdak lobina batai adubo makhoi gi asoibu urakpa matamda madu thin duna taktaba yaroi center da lengak pairibe NDA gi pankhai loiraklabane makhoina ahongba publicity propaganda tawduna uchari basi miyamna khangnaраklabane makhoi gi ahongba propaganda asi kayam kuina tawbu ngamgani haiki miyamna makhoi gi asoi basing asi khangba hawraklabani thingba ngamloi dabani tapna haitharaklagani sanabagi pau amada Italian Serie A Juventus na Parma maithiba pikhibada Cristiano Ronaldo na goal ani chankhre Hauzik chathariba Italian Serie A season 2020-21 ki marung chana hokiba thang chanamita sanakiba match amada Cristiano Ronaldo na goal ani chankibadagi defending champions Juventus na Parma bo mari suno da maithiba pikhre Ronaldo na season asigi league match mapanda mahaki goal taragani thoi shokibada natana Dejan Kulusevski amade Alvaro Morata su goal amam chanduna Juventus mumbai pakhan pikhibada mateng pangkhe adumapo Parma gi Suraj Koskana anakpa mafam dagi taramanga suba minute kausin ki bol adu kariguma masagi chahini funi thoi suraba Juventus ki goalkeeper Gianluigi Buffon gi makhong na sep tarum drabadi match ki mayon su atopa maiki amado honglamba yai League ki title thangna na tararak suba oina launanaba honariba Juventus na hauzik table gi makok thongba mafam kaliba AC Milan dagi supnagi point amakhak makha taraga nomajing numita jumbu oiduna Spezia ga lamba tawnaga doriba amadi anisubada lairiba Inter Milan ga point kuntareta chapmana na laikre AC Milan su lomajing numita Sassuolo da satuna sanarugani Masagi sahi kuntra mga suraba Ronaldo na hauki bajum sagay siya namid Atlanta ki mayukta penalty ki goal san pang amkitraba matong Parma ki mayukta san ki ba goal ani adu ki mateng na mahakbo AC Milan ki Zlatan Ibrahimovic amade Inter Milan ki Romelu Lukaku dagi goal ani mangjul thara ka makok thong ba scorer oina laikre Parma na match asida goal account hangdok pa yabagi ahan ba kudong chaba phangkhra basu kuska ki honasabal adu keeper Buffon na aremba tahan khe Adubo Juventus na atin mamatang gi manungda control to ba horakiba ka loinada mamangi season da Parma gi damag sanaki ba Kulusevski bom penalty area manungda hangba mafam chawna phangan ki badagi magna Alex Sandro na khaidur ki ba bol amadagi kulumdoi suba pinata mangjal thabagi goal chanchan khe Baraga sida UK da COVID-19 da ki Henna Sathiba Mutant coronavirus Sandorkpadagi health ministry na Athuba Mifam Koukhre Malim gi oina COVID-19 dagi ngakthoknaba vaccine puthoknaba yamna kanna khonari gai cheraka sida UK da lachat asidagi Henna Sathiba Mutant coronavirus sandoktun misi minagi chang wangkhalakbaga mari leinana health ministry na hayeng Athuba Mifam Koukhre UK da nauda sandorkiba Mutant coronavirus da ngasi nomakakta da mioi lising kuthra manga sapan kunganipan positive oire ngasi ge positive figure asi haukiba nokmaising nimitta nongbada mioi lising taraganipan chabri ni pugatarit adudagi sarukani hankalakibane Ngasi nong makakta da miyoy chahong kuntaruk laiki da baga loinana hauzik pawada ano ba laichat asina sikiba masing lising humpukutarit chamri supna ama yaure laichat asina sibagi sang asin nong mada chada samba kuntaruk yaure laina asin laksin bangam dabadagi nongmaising numit dagi total lockdown lauk thoktuna jumdagi mapan thoktana bakhangan khe COVID-19 da khena kiningai oreba anoba Mutant coronavirus asi UK da jamna thuna paksana sandorkpadagi UK government na European nations sing Britain dagi lakpa amasung thokibada athingba thamle Aduba hauzik pawagi oina India gi oina di UK dagi lakpa pricing thingbagi policy decision amada leitre aduba hiram asi yamna hakchen da khanna bagi tangai fadaba leire
UK government की source matung inadi laina asi laksin bangam dabadagi nomaisik nomitagi lockdown laktuktuna yumdagi mapal thoktana ba khangankhre aroi bada content sing asigi maru eba pau khara asi ba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbir ba punam ko thaga chari channel asina adom da kanarabadi subscribe tawbi dribasingna subscribe tawbi ramut loinana like and share tawbasu kawbi gunu punam po amuka hana thaga chari